Крымская мозаика адлы Умумрусия Амилий Суслю ве Тасвири санат фестивалінің черчевесінде Қырымда Усталар Джумхурияты адлы фестивалі өткерілді. Бу мерасим августның 20-сінде Ахмежет районының Николаевка көйінде башланды. Тешкилятчыларының эсас мақсады бойлеки би фестивальны парлақ байрам кыбы өткермек, әрбір инсанны тасвири ве Амилий Суслю санатынен таныштырмақ, оларның тарихыны, япылма усулларыны огретмектір. Elbette biz isteyimiz göstermeye özümüzün Kırım Tatar sanatımızın, özümüzün sıfatımızın naz ettik biz. Ne bugün gerek yapmağa bizim sıfatımız yerine gelsin. Biz bu toprağın sabısı olarak biz her vakit isteyimiz bizi özümüzün yerimizin tapta bir kimseye vermeyi. O sebepten biz er çıkışta olamız, soğuk olsun sıcak olsun biz çıkamız, gösteremiz, halklar şaşıp kala, siz ondayın zengin olgansız, siz ondayın dülber olgansız dep aytalar, ama saydan o doğru. Bugün biz elbette isteyimiz, bizim milli anterimiz, bizim sıfatımız olsun, dünyaya kesin burada kaytarayık. Kene de biz özümüzge oşayık da benzeyip. Ustalar Kırım'nın çeşit koy ve şehirlerinden keldi. Onların da maksatları var. Yani urbalar, muzika ya da ev aletleri öz kollarının yapılsa daha yaxşı olur. El yapma aletler ve urbalar daha kıymetli. Добрый день, Ольга Романовна. Расскажите, пожалуйста, о принципе работы вообще на этом инструменте. Вообще поподробнее, нам все-таки очень интересно. Это, по-моему, одно из самых уже редких, да, что осталось на сегодняшний день. Многие люди помнят, где-то кто-то видел. Это прялка. Наши бабушки, прабабушки пряли только так. Берется шерсть, вымывается, вычесывается. Потом прялка, большое колесо. Вращательное движение передается на катушку. И вот она закручивается, и уже как нитка поступает на катушку. Потом эту катушку с катушки снимают, могут две нитки, могут в одну нитку, и вяжется все. То есть это семейная традиция, это семейное ремесло. Расскажите, как давно оно уже передается из поколения в поколение? Кто вязал до мамы и до бабушки, я уже, конечно, не помню. Но вязались мы, мама научила меня прясть и вязать. Это дело нам очень помогает и в денежном отношении, и для себя связать, так, чтобы красиво. Такого ни у кого нет. Достлар мына бөле узын көресің сепшені гүзел бір иш, гүзел бір. Енді білмеймін, нағыш айтсам да белкіде yanlışарым, ama gerçekten de bu эпосы pek acayip, pek meraklı көріне. Bu festivalde Крымская мозаика yarışının birinci turunda galip olgan insanlar öz işlerini takdim ettiler. Bu ustalardan en güçlü ve meraklı iş sahipleri Sudak şehrinde 3. basamağında iştirak edecekler. En mühimi bu festivalinin şiarı "Gönlümde Kırım örnekleri yaşay". Ekspertler komissiyası en güzel işlerini seçti. Gramata diplomlarını takdirledi ve 3. basamakka yol açtı. Men ise özüme ayrı bir zanaatını seçtim ve öz kollarımla yapmağa tırıştım. Gerçekten acayip festival. Ayrette kaldırdı. Herkesini 3. basamağında bekleyik. Kim yenecek acaba?